If you don't want to hear the truth, then don't listen to my speeches. Yes, don't listen to my lectures, because all what I say, it is based on truth and true story. Bien ada gin ma wero pero tika mete tutuan iloba achuli dek logada kit bet ni achuli ngeo ni ngat eni lanek dano ngat eni unego dano achuli mir gibet ka gon logad gwa pege white logada kit bet ni achuli ngeo ni ngat eni layat nego dano ki yat walu dano ngat eni la wolo dano ki yat achuli fut lingo ko gibet ka mina ki lok chalo ngwechiet kit ki ng'eyo ni ng'ati uchielo dano ki mudugo ng'ati la nego dano gibedo ka mana ka ninge ene ye gin ma wego pero tika mete iloba chuli mana ye tien lok ma wego pero tika mete dok pero petuero gik ilobo pa wan achuli piena chuli deg logada achuli deg winyo logada kit ngat mo biro logada nyo an kira biro ka logada matie ko kama leng ma wi lobo wakilo ba weng me wi polo ngeo ni logada ento achuli miro ni en furi bin ka defending logada enini wek no logada ero ma ana logo ni unen chalo goba iwang luak unyonen chalo goba iwang dano mukene gitika tute to cover up me wek dano pe nge logada ki come but dano chalo an Daniel Soka pari I don't spare you. I don't beg anybody. And I don't fear anybody. Amiro awajati. Amiro awajati. Ma wilobo weng winyo dok no wilobo weng tiga yengego ni kiji chalo yengeng ni an ngat mo ma luoro ma pat kilo ba ilobo kany peke. Yes, I fear only God the Almighty. An aluoro ruot luba ma ochweo polo kilobo kiken ento pedano adana chalo an. So kapeng kay ngeo ni in pe chweo polo kilobo nge an pa biluori kay ngeo ni ina ye pe mio yamo bot an me yueo nge ni ana pe ki chawa mo beluoro in koni ti government position koni ti ngo koni lwa uromo pat kama uye kate ki ye wengi komi an pa biparo doka danom deg winyo logada an abikako gya kaka pien latin ki ngat mala ming nyo ngat mala kuya ping apoka peke kingi latin ibikaka kaka kiyat kun mano kome liet kabisa kome liet to koma rach in machal la nyodo nenyo in machal la nywal ibwang may kako latin a kaka kiyat kadong koni yaro chako tich mabe kome latin dong biro chako fonyo in chako nyer machunya yom chako tuku ento na nen ma iriti kako ne kiyati uno en petika neno ne uno petika neno beni unyo tamo ni in chagwake miero neke Roma ki gwok kao moge kwak gwok kao moge kwak kit wa ruod en gwok ubino ka konyo en ke kwak ni weke ikony gwok ke kwak gwok pe be sparing gwok ubi kayo ruode ko kwiji kono ruode bino ke la ka ke jami duju ni wek en is saving gwok ke kwak mayano moko ke ye but peni gwok ti la kuya ping dok pen neno matut charo wandano dok pen tiki ngech niki biro ka konye gwok kayo ruode ko gwok kayo ngaro biro ka konyo en nyo biro ka gonyo en ki kwak dong tien lok man bene Roma kila kuya ping unyo ngat mapengeo ping kay way tire ifonye
imine tamati wek kwone oloke unyo wek ming ma enti yeni go unyo wek timu gin marach ma enti yeni go en chako nero in charo in la morene chako nero in charo en in dano marach But dire maya kado por pero kado chako neni oh Daniel Soka ni karadaro mariek kuman Daniel Soka ni karadaro mangeo ping kuman Daniel Soka kare chao joga pe gin marach ma ano atika timone chi an pe aye Daniel Soka ikare cha o wacha lok makuman Eto an pa ye loka Daniel Soka kun adoka yeru en adoka yeru Daniel Soka adoka chayo ne Pitien lok man ena ye weka chuli tiki charo lok mawajo ni ange tiene lit ange waro mort en waro mort iti ne So, amiro a white borra chuleti kachel kijo ma winyo leb luo weng ni loga dati chalo dago ma oyach. Dago ka oyach unyodo gamo iye. Kira dek kira miro wang ma onyual. Wang mana tingo ukati wago. So loga dati kumero. Kiri bedi in la timbal nyo wun lu timbal ki kruwu nyo wun lu tim maraju lu tim machol ki kruwu ka Daniel Soka utiero lok ubino uteme with fake comment uteme mekelo confusion ni wego nyuen wi dano wego nyuen wi achuli wego nyuen wi luak wek luak peunge loka da kamati ye meno ene weng bado chawa Ene weng fudu chet kudo. The more you try to hide yourself, the more you try to defend the truth. It's the more you will expose yourself. And I wega chudu wajini romaiti fudung chet kudo. Pin chet kai fudu kudo. No imedo ngwije ameda. No imedo rache ameda. Tinerne ubichwadu ukare maduong meno dano malogolok makwiri mati mate lebeti ati dok pebi luoro ngat mo chalo an His Excellency Daniel Soka pebi ubichwadu ukare dok no ne ubiyeno wu pindano mediero Kwone kinero ne weng me piero loka da me konyo kaka no nete. Moreover, wun machala chuli uti blessed. Kidano machalo an Daniel Soka. Pien chene mo mau bi wilo peke. Lonyo lobo mo mau bi wilo peke. Dok peo bi luoro won gweng mo. Peo bi luoro la tela mo. Unyo peo bi luoro la loch mo. Unyo la timbal mo keken kono yin la kuo ko yin la yak unyo in kono la dini mai timo gin machol kai bino irugo ba mata ni wek nen ni in iti dano mabe wek in inen mabe wang luat perwate dok pebe ni in itim gin marach gin machol Kama no il tamo ni luak. Unyo dano. Unyo followers mamigi. Peneno. Ento kadong. Ine oikin dano. Idong. Icha onyote. Imirni nyote kay ti di luak. Ni in dano mabe. Kun ichol ping nyona neri di wo. In iberu katimo gin marach. Iberu ka nego dano. Iberu katimo Tim maraju, tim malik. Unyo ini ber ka yago dano di wo, unyo katimo bal di wo, ento udi cheng ini miri nen mabe wang dano. An pa bi pari, an abi mui kama leng. Kichilu nini weng, wabi wego luak ubi ngi. Wabi wego
Acholi ubingei. Wabi weko luo ubingei. Pien ba acholi kachel kijo mawinyo lebluo amira wachgu kama leng ni wekwan wagiru bal kitim maraju matika time lobo mamegwa chalo loba choli nyo lobo paluo omiro pewa wego vo wang vo ke luange omiro pewa wego nyo waluoru wajo logada dok pewa miro waluoru wajo bal pautim bal unyo pa jo magitamo ni gin ginego wa ikama chol chiloke pewa bingene unyo jo magitamo ni gin gi wado wan kiyat chiloke pewa bingene unyo jo ma gitamo ni ginego wa unyo gitimo gin maraji kuom wan chiloke pewa bingene wan machala choli doga mette kilego lutira choli maduong me bir wen maduong me joining an in activism. Pien activism ene tuero chobo pero me loba choli. Waje logada ene tuero chobo pero matie loba choli. So one umbier wa bin wa junya chalo nye kech. Me exposing unyo me le wiutim bal. Unyo me exposing, unyo me yaro. Jo mago timo bal kama chol. Gitamo ni peking tinge bal gi. Chiwa kelo gi kama leng. Bodlua. Chiwa kelo gi kama leng. Pien la tim bal. Ubi mete kitimo bal. Ka unge uni. Dano pe unge. La tal ubi mete kital. Ka unge o. Unyo katamo ni dano pe unge en. Unyo unge taleni. La wol ubi mete ki wolo dano ki yat. Katamo ni en peki ngeo pi yateni. Unyo pi woleni. So, we wol kinek kitim araj maraju kitim maraju me kuo ki me yak. Iloba choli ugiri umiro wa yaru lutim bal kama leng. Without fear or favor, umiro wa yaru gi kama leng. Yes. Pien amira watch bot wona choli. Ni we got money obedano me awara no tie kijami adek ma abi wajo botwu no ngeo jami adek eni me riego ma an ati ka wajene botwu mare ye jami ma riego me riego ma roma adek ma aki vuk pa philosophers unyo vuk pa do kwan matut pa do ngech matut pa do tam matut. So, we got money, ubedano ma wara, unyo ubedano ma ngene, unyo ma ngeo ma entity mune, umiru nge jema dek megi. Ma chel ene ye, identity. Dano nyola tela, nyola lok pa dano, unyola chumpa dano, nyola chumpa luak, umiru nge jema dek egu ma wajo ki mapigi tegu. Ma aki vuk paluriego. Identity. Tege ngarangeo identity mamege chi ubiberu ka ware. Piano en ngeo gang ma en aki ye ngo ma en imiro kikama en teacher ye. So identity pire tek tutual. Dog jami mukene ma wek ngat money ubedano ma ware dore ubed la tela paluak o miro ubed kigin makiluone integrity and personality. So jama dek eni pigitek tutual identity, integrity and personality. So tere nero ngat mo kiken matiki jama dek eni maana kwano botgu meriego eni wo ngat enuni dore luong ngat eni la tela ena ye uwerotin kimionying ni His Excellency bot an Daniel Soka per ketekena ento kimina dong lutua
Amira wachiwu quote any. For anybody which changes his principle depending on whom he or she is dealing with, that is not a man who can lead a nation. I repeat, anybody who changes his principle depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. Amira explaining both who gin makiluoni integrity. Integrity means the quality of being honest and having moral principle. I repeat, it's the quality of being honest and having moral principle. Unyoitwere explain ini upholding territorial integrity and national sovereignty. National sovereignty. So don't give Mathieu be explaining one kileba chulini integrity. Ubedo beduki, it's a state of unyo beduki gene muromo. Ki bedo ki mural unyo ikit padano mural mabe. Munyo ikit mabe. Mural mabejo ena ye Roma ki spirit of wisdom. Umir iribet ki the principle of Holy Spirit wherein ibet ngat makiluoni a man of integrity. Umiro in ibet ki the principle of Holy Spirit. Jo makukwano ginge what are the principle of the Holy Spirit. Yes, dong kangat money tiki moral interest unyo ikit mamege marach unyo ikit macharo abo miri mukaro melim chamochara unyo corruption unyo no jami yo me ram ngat any peke luoni a man of integrity. Dog ngat money weki luong ni a man of integrity no pecharo kagane pichente. No pecharo luak mamege pichente. And aye uwega wajuni for anybody which changes his principle depending on whom he is dealing. Depending on whom he is dealing with, that is not a man who can lead a nation. That is not a man who can lead the public. Yes, that is not a man who can be trusted with leadership position. That is a man who cannot be a leader. I need to bring this. Boss me good team wot pariemo ubedo ka we mabejo kun exposing lukuo luyak me NRM ki opposition mugu mauno gikane ni gitie opposition kuno chuwal giti yelu unyo team giti yelu. So inge boss me good team wot pariemo uchero chara chuligo wakilwake uduju bot Museveni. Uchero gambo chentego madit makaro million mia ngwen ki bot Museveni umago chel kwede uchoke ki family ne ki dago ne ki wedi ne duju mechero karwate ki Museveni.
uchoke ki lutieno ne duju mechero karwate ki Museveni State House. Ento amiro apeny achuli kachiel ki bosmi ni in bosmi ma uno ichero karwate ki Museveni ni uno ini wega achuli kwene ma uno ini chero karwate ki Museveni ma kombedini tamo unyo iwaje ni tika lwenye komeni uno ini wego followers mamegi kwene kilwak me ya chuli uno iwego gen kwene menu ena ye la peny ma chuli kachiel kilwak mati lobuluo weng gupenye pin in petwer cher charo kagani unyo followers mamegi kadoge dugu itamo ni ini riek doge mete ki fooling unyo nywera widano so kudi nywera widano enini kitwero nywera wiki wilu ming wilu kuya ping wijo mapegi ngeo ping wijo mapegi ngeo kama gicheri ye unyamira kilu baba kijo manyim gipe ena ye uweko juya wajoni Paul followers pa boss megutim weng pole weng ino jo mapeo kwano lutim ban maraju jo ma pegi miro ne kinge balgi lumero kilutima bo jui ara wajoni wegini bed la tela malupe kilok matir terni umiro moral interest mamigi umiro bed mabe in pe bed ngat malatima bo ibed ngat may nyomego itiki lagit munyo itiki dago mighty responsible pegin ento in itika bino itela ento epegi dago ipebere nyome chido moral interest itinining moral interest ipetiati ere wega dange bora chuli ningat mapeke munyo bape nyome munyo mapeki dago unyo bape gwago dano unyo petwer be responsible peo mier ki gen ki leadership position mo ki ken ngat matiki miri mechente macharo luake pichente dano charo tim boss mi gini umier pe ki gen loke umier pe ki gen lok mo iken mawayo pi loke weng no lok goba kia baba no lok kala baba anyway awayo ni for anybody which changes his principle depending on whom he is dealing with. That is not a man who can lead a nation. Konen ko. Pingo. Kawana penyo in. Maini luang ini in. La tela nyo in la lok pe achuli. Ni. In moro. Ikare. Munyo in kao no ikatoko. Ikare maini chere rwate ki Museveni umi chene me campaign umi jemi duju doge chuin te party ne doge wer we ma liet ma raj ma we ni dok chwer junya lo weng ni NRM sure we ni dok gin ma chwer junya lo weng peti gin mo ma boss make wer ma dong liet lo gin ni NRM sure kidong mario ni ka chengi kwanyo gamente chicho na waraga chiwe eni kake wero boru timu nyoki goye ngere ichawani matika nywena widano ni ene deg Museveni matika nywena wiachuri ni ene deg Museveni ni boss mego biwiju nining pien wan mukene ma ono wati i opposition ikare ma wati campaign we ene utor chwin watu twal ubedu liet ni kom watu twal ubedu chalo bom ikwawa en uwego tien pitien lokman an peo biberu yot bot an His Excellency Daniel Soka wot pa dong mitimo kija bot boss megutim wayam put pa luo nying ma
En to tira luo nying ma pien chunya ti chwe. Ma ulubu korudi. En aye nyuero nye tieni adong pol nying ya chwe ki chako kitien lok. So an His Excellency Daniel Soka would pa dong peu biye lok ming mo kiken pien ma chel jo manyingia dong polego nyu alutien mariek kiken ya chuli pol jo manying mien ni megigia dong ino lutien ne weng poleriek mun lutien ma aki royal family lutien magi aki ganke. So udia para men ere lutieno ma jo magi nywale gi rudi ye nywale gi pindar charane tia chel chela pa munyo chel chelo mia kare biromo that where I will tell you where I derived my power, where I derive my wisdom. My name is Daniel. In the lion dance. In the lion den. Oneno kira Daniel. Uyelo kere wi king chani. King na kongo. Oneno kira Daniel uyelo wiye. So this is another Daniel. Erwego nying. Nying. I am a leader. I am a freedom fighter. I am a human rights activist. I am a civic rights activist. I am a human rights defender. I am a civil rights activist. That is me. And I will always be speaking boldly to correct the mess in our political system, in our government system. Unyo itim mareju matika time ilobo mamegwa nyo kumdano mamegwa. Bien kape wa logo ngao bilogo. Dok Mario mirgeni kirpe logi furibito. Si berube kay logo kay to. Pin lokini ubigak charo evident. Ubiberi charo chaden ilobo. Dok ngat mau logo charo an maduongi kiruto peubito. Pin lok ke duane furubi mette ki winye lo. Message mamege furubi mette ki winye lo. Eno wego ki wayini luwe peto. An activist peto. An activist. Charo Nelson Mandela gi kiribet ni uto kumbel futima kwa. An activist. Unyola luen petuer padano. Chalo Martin Luther. J.R. Koma kombedo to futi makwo pien fut kitika mete kitich kikwot mamege unyo kilok meriego mamege ma ufonyo kiwilobo. Dano chado Napoleon Bonaparte of French revolutionary Maucha waki in 1917 French Revolution. If you cannot afford bread, then buy cakes. Abiago ni ungeo. Dago pa king gin mawajo. In early 1897, I think. So, gin matie umir wa mette ke wajo logada dok pe umir wa luoru ta unyo wa luoru ngat mo unyo pe wa bedu ki luoru ni ngat mo binego an pini a logo logada
pin ngaruk nego in ta beti kore ngat mu lwenyi kumi lweny beti kore ngat matamni ti bar yoni en yone dong chok bale loywen dong abi mete kiloko logada kifonyo kaka dok abi mete ke wajene kamaleng ni umir peke luo ngat mo kiken ilobo ni mapat kiluba te ngat madong pe luba pe umir kiluo doka wajo doka noe ni ka ini deg winyo logada chipe win lok mamega doka in idega da chipe win lok mamega anywhere followers mamega tie jo mariek mangeo ping ki jo mamira da ki jo magiye da ki tiuya da any followers mamega dok gena yelurema uneno Paul Jo makana logo unyo achera posting YouTube unyo i Facebook unyo i TikTok kigien gibiro gilogo loga baba nyugi kelo comments maraju mena ina yelu timbal lu nego lu kwo kilo ya pien gidoni natiga exposing mongero atika balo ka cham giro pien gichamu ki remo ki yak ki kwo ki chilo so mir wan machala churi ka chel kilo tira churi wa ayu ka chel me jonye chalo nyikich me joining activism me exposing lu team maraju ilobo achuli unye ilobo paduo wek bal permete eno wego kayin iporo bal matie ilobo paduo bal nok tutwal lo palangi bal nok tutwal lo palu pina lu pe molo giluo eni giluo bini bi langi pe luoro lok umigi wa mati langi luo me langi pe giluoro lok ada kayin la kuo kibiro ki exposing ini kindano kwiji ikare mo matiu ke NGO mo wacheri ya pach chikara wacheri ya pach ifony matek unyo ifony madiet kuno unyo workshop kibra jumo kere bara kere chi dago eni wonotelli pol kare kake miyo diegi adek ni unegi metedo dano nyo metedo lwa dago ni nego diei ario unyo tedo diei achiel digere unyo tedo diegi achiel kinuchu unyo ario keken no kana mo keneo enina yedo amoko ni langi kar ene dano na the same thing be ultimate lo balu ene we amok ni kama ana twer ko yeba be lo ilo paluo ene lo pago langi kelu pin loga da they believe in the truth and gikeme ke loga da keken jalwek langi ya page group exposing dagoni malu biro me conference wing sponsor waki facilitators madon wing tikenyu ludir me you said wing tie kon kenyu no para tie ki you said ka go biro jal cho adek ki mona rio ja go bien ku chakwano log with dagoni ja look madon makay ya choli peke bilo langi ku konyo wing with dagoni ichake iniano enini jami weng uyope kong down ubedo ka chwalo lu ubedo ka kane ubedo chwalo tiche ki kendong ki weko ne umete ki tijba umete ki supply umete ki teru dan workshop ukane kong niara dek eto niara dek ini mu kane ni we ni charu chako medo digi from wel ma dek bagi me ni charu chako medne ka pe angwen chabi dek bino muromo jami weng muchele ki jami weng soda ki juice ki pia mar weng bino muromo menu ena ye kit mau miro wan na chuli umiro kwanyu kama miro ni wachobu pero kilo bo mabegwa machala chuli wakwanyu example kibon langi wakwanyu example kibon umigi wa mati lao ki umigi wa mati lobo alu labo enu chilu nek ubi mete kinero dana ya chuli menyo
lu yat gube mete kinero dano ki yat ilo bachuli lu woli level mapat gube mete ki wolo dano lo bachuli lu kuo kilu yak kilu tim chamo chana nyu corruption gube mete me mete ki timo bal ilo bachuli a logo man peliet pachuli a logo man pengom piachuli a logo man pilobo Uganda luani His Excellency Daniel Soka word pa adong